بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kwa tukufu ndani kana bushrani khair mara nikaondo mlio wa mwanzo sana za dunia. Watukufu uskwalelo no kawaida kaunjua kana tujuru suka banu juma urongoa uskwalelo no amjonjia banu haruma madambili imade ya mwado mjonjia haruma wala namna humkonsi na washele mwanama mtukufu boltol mzee marahaba mbona mzidie namni kao daila namna ya wanao umendo wana komori wangetsi wano hanjia kahone sababi usu ila namna umendo hatu swa komori injivi halisi ukana mungol mwezima deka umuzi tsanga hakuvano kadwa bilinga mjonjia mbabi usu ila sekurite civili daila ramba wande kozepu ikao rijar mwensinu ngari wanao ila namna wafanya uhazi na ila namna ikao wanyanyasi waungwa nshio Ewangi awala dimari tsange risaidie arwanise serikali zila danje kao dezilio mezijuka ukaya bada bano watukufu madamu ado yani misabano madela mabiani daula mwendo ikao ngasi nuo makususu dezinu rabao dezihayasa mashughuli nila namna humwendo huu ikao gio muhimu kahani mwanadamu jushinda undoleji la ujabano ya done sambabi zifikira zahe winge tukufu karti wajeni harumazen wekao dozibirao harumaula mwendo hatu bengwa angaronao kana winjini wahe wahatu mada yinu anruunji utawa winge lazima shalizi zane odoka baraka rifahimshane salam mzee wangu mtukufu mzee military unajali komanulio ngao mnono inshallah taala wange watukufu narkeradhi riju kana banu ni mrunge dhamana wa hero ya herangu ardi hamba ke dhamana hemwa nyanya zirunga zisikitisha uhalisi yoka soti pia ngar aminio yoka haina mwanadamu lo duniani ulindwa ya fedeuzi siwezo yafanya karjamba si sofanya njema ruvu sha karjo kana sima kosa shala kule hali narkera hadhi rijo kana leo omendo lona mwana mkomori yambaye mwana mme au yambaye mwana mshe rijuwa usilamu wa hatu rijoze danger zokana mwanadamu mwanzo yafanya taratibu yokaya jihauwe ila namna Mwenyezi Mungu ya muumba salamu na mtukufu kikimaweni alafu Mungu sikitio kana kweli Mungu ono kananga bobandi wanakomori wanawashe wanaume yokana ngarodora himilie wanadamu ikao ngwa kwa tsuku bali zila ila namna Mwenyezi Mungu ya waumba yokandera kesina orido atiar mapibu ridona sura za nadamu zisilamu mde mwate pibu haruma mwana mmeka wa hajihansu kana mwana mshe kuma mruju kwelewaje odoka baraka yokabo bandi ya wantu wa haraba rwari ya kufuru bana wantu wanu wajohe ya wade wala pize na wahewa de shokana rirongowe kana zero zinsidena mnainu yetsile jokorizi yanawe kreiye na watahe na wahewa de hata shangarju zamba ili sikali zamba ili ritazo wa komori ili wa komori watawahara mwidanje yinu yokana yemana mbe ya jiranda kai mwana mshe mwandamu mabadzima nyina yeye iyo nganye hamanda ye iyo danje nziro wakati kaunga mona wakana leo garifao ngarudunga na usunsi pia render katsiru swali mruola rimlili ya rinzasha maghfira gabo yukawe mwanadamu hasango zijuo ra ili gawo duniani banu yokaya ani maudu jodo roja dofanya sambla ukana Mwenyezi Mungu namrehemu Mwenyezi Mungu arkerati rizieza rungo zinu babanu galunga mtujo wangu kana shaka si Faransa inuluwa ya votiwa abo karna ujuwara be leo mjoke nuluwa votiwa na mrudi msende mkanyine mruo Faransa kajasamiza mruzamvu kana uende wangare mromandu wote kwa wenai rudi harumwe mruo
utsende wakawe naye ukenu danger zero imanabu ngoli tole bizetsi ishaza baabo hakika mrugu hisi ukana wo umma wa hatwani yiye pepla shikomori gari tawao swafi gari rwari yao swafi karona ukana mama pesa yanuwa ni undomieshi wa mwanadamu atajala mapesa nkatsina maana ya ukaruono wenji wakana majumba wakana magari wakana mapesa aruono uwarudada zemalizo zibaki ngazurumlono wanrojina lehuri tsohansu kana manumu himu nafasi na samblayo kana bana mru isu hishiliana yemanzani wangu ngondo akenda wana mru manzani waho ujoke mru ingu tadio Mwenyezi Mungu ewa njukwelewaje na bubu jinu hatunga rujuko jarudwa mbakananga ronao rongombi kana nzuri zambe anzuri shemeza nzuri iyo mru njukwelewaje yoka mwanadamu ya ladhimu mru ya lile shemezi ya shukuri Mwenyezi Mungu ya ukana Mwenyezi Mungu anumbu mwana metsi kubalukame mwana mme yoka kanga mina fotiza kibinadamu ani Mwenyezi Mungu huhifadhi wewe ngo amini ngoni akili yao wewe ngondo wakubali ya ukana welewa himilie mruti lo arma pibu haurede na mwimili arma konser kumar fanyo ndu kwa madazini na bugu jwesha wanruwa kensi wado lahu wano la pizza nuka hambaba nusisinga rambao na hii zindu zambao kana naritawa arma mwendo amanda uno bakomo pourquoi fanyo na mnayu zabariri kubalio ra umba wana ume haura umba wana washe mratusikitiha yoka msha amanda ungu aminu kawe silamu aminu kango johufa aminu kanga we Faransa riwono wana shatuwe nji salamu zukwangu mtukufu Haji Mdomo Ahmed Mdomo rawaona wahafa ya wora waswali ya wajamwensi ino juzi banda barakana mwana mshwatu ya lawabo ya jabanu wanasha kumori garitezao haku kariransi wadoka baraka ya furukana leondera kensi mawara ure kensi marse ya ure kensi ho irendera do shangiria ndongo malazi yenu pourquoi fanyo namna ino narishele mbabi baba ninyunga ngamza yao ngamjoa umfo mwanadamu ngamjoa namna relio ngamona we dunia hele ndo sayo ngamona wandu wenji wa hanso proje ukangara tofenja umahani Mwenyezi Mungu wa rengo sabariri fanyo namna ino shetani yeda subiye mru ya mtihar mafikira zo kangwangamio sisi batunde la kubali yejwe ridunge jwe shetani karma mwendwe namna ino eba nuzinu wandu ambao wananyasi waloba wanu ambao wema ishaga umaziro ambao wema isha ya heko moringi ojao yeko moringi juku kauhaji uwengu hatungu wa mwengu urojina uwengu wa hayasa uwengu kama ngari ya shuki sambla ambaba ngari tujua ndera rendamo suare leo rangari ye mdu ikao Mwenyezi Mungu hamba halane mwanamme ikao ngujifani soka na ye mwanamshe halane mwanamshe kao ngujifani soke mwanamme na mdu halani wapa kansume ngomine ya mungu wa swali leo huswali maudu fenja kutukubaliwa kama Mwenyezi Mungu wale usio yabojo ukana wala mwanamshe kao habaye mwanamme hauhajira hawe mwanamme ambaye mwanamshe yawera nzi yeye yalani wanana weba hondo mwimilo mrema ukoti wamboyo mwanzani wahi wambongo unganyo zafikira ukangara amino kana haini mriona directe banu ya partage yabo ça veut dire vous partage makauluni ambao banu ke makauluni ambao banu ngono kayo makaulu ya ukarike bazima ya partage on ruwa yeshie yaweka le uhubiri wende haruma manda hizo yabo wewe ngo partage zenongozila yani ça veut dire ngo hanyiso gizo nzima ngo amangara ilizi kezinji iliwa rono kande namna kaladhi murungani de namna kaladhi mwanamsha ya ani mwanamme akubaluke mwanamsha ani ngozunganyo ngo kubalwelwa hiyo ayonge hama hutia singetiri yokaelwa yokana mwanamme yajikubaluka na mwanamsha yani gyo hamba hutia singetiri yokahukubali elwa hiyo huaccepte yoka mwanamme yazalwa ka ye mwanamme ngo accepto kana ya ukubali ukabazima naye ukaye mwanamme ye mwanamshe pourquoi fanyo namna hiyo ranzuri ka haruma namne kawe ya mwedolo mziro wa udezana na kufuru na plana sheo shari twele wakana barua kwa baraka dunia ihisa ruonawe namna ruendao ruonawe no dunia hili endao ruonawe kana gela kimoni zihaditha mtume zino hili zakaufanishiha ani zifanshi okanhama ikangari ngari zaplikewa bahai kama bala mdomia shiwaba kazi unupia mpango wa Mwenyezi Mungu abangari juoka na ranzi ambaizo ya Mwenyezi Mungu akaujua yokaya mtume ngujola wababere mahana maha shanga wanaume wajuhanza
wajohanza wafanye taratibu yo kawajirende wanawashe tsazinu ngari wanao Qur'ani zaba Qur'an kedwa manra alafu yo wadokar baraka ngari kubaliyo rendi banle umrugu jono kanga mimanga ngamjojo fanyezo nanzao ngamina papie ngamina mshahara yani rendi ratsakanya wazima rudo sedi ya rongombi ya malazino ngamona oke mashuhuli yanu deja sanja mhasara watukufu mongoni mweze nukuzilo nziro ikawa wandu wajina watoshida waelewa wila namna humyeshi ulo bano si wasari jama nushangara kansoma baangu ngarudunga ya kutalitelo mijini ngasi harumu hatu warilo nziro wakatirono hunu wadokar baraka yoka rika sifaransa ngarambao kana zenye kumbi zilogo Marseille au zilo Paris au zilo Lyon gizo nziro yoka warungo do weta mapesa warungo do wapatsana ingetomba ukana ukumbika zudunga nondraru yapongela dimwende walibe ihondi homale kaungaramba we mapesa nganjiao rambole ho famsoni kujolibwa rambao leo ni afanya hazi kujolibwa ile lazimu rambao iho mapesa ngayo menji rambao iho kwa mwana kujolibwa mrajuse bala basi anamwambia ni hadisi ikawa ijira mwenzinu ikawa lazimu sisi rielewe wajiri namna irojinar mwenzinu abaha yokana ngabo zama za kansi na mwangalia studio soma ndio sisi rambao kemeshanga maziro iyo ndemana nambao kana kabati mundu ujuka ukubalo kana ngabo maisha maziro bali ya kubaliji yokarasa nzianenda badili maisha yoka armwe bijinureshi yo watine mashuhuli yanu myaona okana leo oingungweleyo leo anchada honi leo la hele leo wala dungu bala watine mashuhuli yayo wakansi namna armwe miji ya hatu sidahunu bahi ndamwe miji kao ya hadiswese tsambali ya rwentsilu mitsango ya udotsangia na 10,000 par jour iyo ngiyo rwentsilu harumatsi ramboke salaire wiyo ngiyo hambwani harumatsi rijoka kartina exchange ya tunatsi rijoka na kartina mapesa ruleo haina wakati rijoka ngabo tabu ushidara nzimronde ya 5,000 basi ngabo mitsango banu ya par jour wanawasha wafanya mitsango hiyo ngabo hata mizama leo zama za mabubu leo zama za kansa mwemiji ikaongela demo wende wareme ngoma watsangie mru 10 million na mwene hatu aramadio leo ngaro jambo kana leo Marseille au Paris au hiyo animrugu fanyo hazi alikuwa 1500 au 1600 emrumshaji suba la hedar mukumbi leo ngaro jambo ya lofa msweli haliwa na riali la kafu hajusuende lewe mwanali wa hajusuende leunge surukana le premier ujolibu ye hunu kawa ani damwelewe yo kana nyimambo beshako maziro owalobanu wao maisha kwa yardua ya kaza ujiro mjumala beshakango enshio enga fikuru kwa onrongo jo enshije enga fikuru kana mrumishe kao emana yando la dokana mimi mrumme oimrumshe ngadora tsanganye wazima riwanene mabaya ya duniani ye mwanamme kaunga amiliyo ya maisha loba yenda alola mwanamshe ulu haruma situation madio ye yabwe maisha he mwanamme unge mruhindri harume kupluila ngam amiliyo kale mrumme ola ulona mrumshe ulu haruma situation za mitsango namna hiyo ngam amiliyo ke mrumme wondo chukukane mrumsha hebano yani ça veut dire ngamwelewekana mapesa dauri ya budi ya wakati rulono hundo kami pre ninjarwa msango wa 20 million ntutsanzi juwe kana ngamina salary banu fulani ntutsanzi jo kanga mjiko na juse banu fulani shanga mjio ndege mapesa yabo harumaze rongo hizo ntipia na umaze fwa mji na magomana wa mji wa enshio zerongo hizo sizibira banu juse sheli na zivira bavuni na mangale hatori hamitsango yo kana leo ekango do arenge mitsango mandiyo yabongo do wasinye wake mazahidi na osie unikwa mapesa manda yayo mapesa manda yayo banekarambukana 10 million yabo yo 20 million 20 euro mrungo do yasinye arenge 20 euro haruma mitsango hamandiyo mrieli benda saleri da hivi yoka manada mungu jodo jusabala iratrape mitsango hiyo narchodara be mrumzima karama mtsango hamaduo shabanga mtsango wasa ya warali majana matsano shabanga mtsango wasa warali shihwi
wenye mlo Faransa ngamwelewao ka situation ni yoyoche emrumme bani haholo banu ulo amwa situation ndiyo wondo juko mparamo beke meshango matiro yungu juko ya shereje nola ya loa dena yewa lazimu wa wanene mesha duniani hede hamsere hamtaro mamizingamanywa shivuna majana mangabi yawe ya klio kana leo ya mbe meshango matiro kabasi mwenje kabasi maji uo kati hotidi haliyo wasasinga manyiha yani hola mwanamme ya josanzi yani mathalani hauya joshebeza hauya jombelisi hakileo okana ndo hula bidola maji mathalani hauingela dhimuba ketio balina bali harme miji hatu yani leo kama manzo maji ni arenge hau nafasi haule mwanawe problemu ya jaba na mwabiani ya ho mwenje yoka mwenje wakabanu mraka urenga dimili mriende sharje mwenje sho mwenje uo mraka uparisa yani mraka uparisa ye valeur ya hedimili wakati mraka sharje mwenje bana aba sainu we kanarali shiwi wende usharje mwenje waralishiwi basi kaudangali harme konteri ngoparso mwenje wa 2000 na hizo zote zamba manukale yo mungu ni mwe 14 ikawo werende sao haruma ye umwenje iladi muke wafanya komunike wambe mana zajire namna yinu wambe mana wafanywe namna yinu wasiduku ndio usharje mwenje waralishiwi bala uparsa mwenje wa 2000 amangale maisha heli yala dimuri tsanganya mazimaru one shawiri shauka rejeye namna rakayo ka usharje mwenje waralishiwi uparse valeur ya hizi ralishiwi ilujwa nshimfumo izo katsina wakati yo karkensi rifikiri namna jerujo shida rifanya namna jerujo shida kwa ni sarjo tsanganya wazima yakondo panu chodo shida repartaze 40 zivirao ilirizibadili shekale okarti wazima raile wakangala dhimorike wazima kama nusu wasanga rukubalio kana ngabo tabu sulo bonsi juu miuzamba shezo zobadilwa ni wanadamu walona akli shekale orinje haruma msajaja ukana rudode sana banu na ujila na madroit de réponse na ukama madanganya kana oparo shida rele unanga zuri lekezenzi inu kana zuri iri changer maisha maziro ganzuri sahilishana mu maisha yano yabuho kabazima dujo shida reketi rifikiri rijo eza barini zinzilo nziro eza barini ni ramasuli bano okanga sibazima ngalishawiriyo bazima shakufuru bari mruge manga na ude na komatereza ujinga za ukamrabali lishemu nabo dabalama mwana maturamu ngojunda wandu wenje wafanya komatera madizo otsora josmutale yewa shamruge manga kutozibwi bare nruviza ne Faransa no ritsikena mna yunari kesi rikashiri namna je rubadile maisha yanuba namna je nsinu ya renda daraja rasula bengwa banga rujome dunia kamiliza nukuziheya sha namna je rujushinda rikesi ribadili zirkozino chatikufuru no kamina saliri njema mi Faransa bamju jokan sinfa komaterinde dia usafuka ude shaizo nzao tindiho baranzori wone namna jerujo shida ribadili kasema mwendo lo mziro imadi amando na demada inu huyo simambiani ya ho mwendo ukanga sinuonga rebili yao mbi yabola dimba bare rebili yao mbi kaharumambi yukabano ekomori o wahafa wawzihisa shabano ekomori yamba oda sirlona morlona ankli namna je rujoni ketsi atu valeur namna je rujo to wamuze tambuzini namna je rujo jirongo zerla wa mujinga wu namna je rujo riketsi enu mbe one sefikirae rikebazima rione namna ubadili ya maisha yanu shatiru za kufuru na udea na umenaseana na unjame zero zumba bezonu masula iskatsi na maana dijo jabana jade ya mrawa pamdushewa hasisi mrungama ni zo problemu za yonge no so problemu ya mru nafsia shabanga saruma ya peplo kamili reuremo rewanzo indensi hatu reuchojibiwa reujibiwa indensi hatu adimari jirongoze ruono banu balo mashaka maziro ruono banu balo 14 ruono banu bobadili rongozane inu si hatu wenge yonde hatwari bakomori ikaunga rujunda rumwensinu jerongozozi ngazijirio kwa mazefu wa mji kabo ma responsable wa rumwe mji ngwa unaweze hatwari hizo ya ukamruge banu ani emiji ya hatu icho jawa nasha hatuwa irengewe sasanya wajirende mazefu waji warenge mihima miziro wajikaza beto juu na mjikazo
na problemu za mali zilonziro wakati kawa roma hao nwanasha hao nile namna humyeshi ngo mziro wazambao wao wariparao erambia misiparana rwaili leo watu hunu mjini wanambia hadi simu kimnu kujukamba leo tilo la mdu mshabwa naenda nja mitsangoni hariyo mtsango wanzo hedi squad oto watimili harima ngo mtsango wange la dimo ya doko tizemeru fulani mana ni fulani na hu mtsango mrungo ngo tiji kombe de milio na mimi sina zanchida yabo kufikiri kaba hamada kama mru hivi yabo mru mshaka jante kabanzwani wonife na bumu shiyani mukatsi mdo amba mahadi mdoto wa duskuru banu zoka zenye ukumbizilo marse ihondo habonga mapesa ihondo habonga mapesa omwizwe hifa mugujoliwa ikale unge famswali gujoliwa ikale unge jangu joliwa wakati wona ehunu mafo fonctionnaire walo hunu ngwanga riluaru mwa hita mweza ngozo tipia maisha yote tipia kasa mwa hita nisi mujora honi ya fikisho wandu walone daula yinu basa uhembabi rilawaru mashi hita shinu na itikatamba hita tsulukana kabati mwenje yani hita yani maisha wayunga hitani yukamu mjukwelewaje ukana leo mru gena mrumisha dazida afanya mikataba mandio ya njarumwa mitsangu ya mungu wanzo ajuhede ende yaone ulamnike maudu kuchoda ya hibe maudu kuchoda ndea hada ya mru maudu kuchoda ya hibwa ea mwenyinyi ngamfikiruka ne maisha yayo waloma responsable wa michi watujo hondo serikali ni waziaza nunguzio watujo okamaudu ejo ndarate abo kajashida ya 20 milion yabwe mikataba ikaonde ya isinya gejuki shamaudu endende ya rengwa ledaho ega bojoja mrungure ngwenda abujoja serikali gejo yibi meda ho irenge ha valeur ya mapesa watine baze famjiho paro yo fotiando ukale unga manzo mapesa banu eline lewao yibe shakaulu sala nungambo kana banu kutwenshi msiruni ça veut dire mruyeshi msiruni ola katina mrumbirilizi honde miri dezinyama ufanyezo anzao ngumsiruni ujojo hima temro ujojo hima yafanyezo anzao shabano kamrungu yeshi haruma mji valaye mana kanale omru ngambo vangawe mjini go kabala hini samro yesho mjini ngabwe mavama na wa mji yore kamru hanza re kamru kajanza halafu ni samro alo mjini mrukaje ufanya rongo hamange msiruni vanule onga mjini hunu ngojikubaluka na we mwiwani au ngojikubaluka na we mwitsandra mjini au ngojikubaluka we mfumbuni au ngojikubaluka na we mikoni au mtujini shabale kaukubalize ngozila vala wewe usanga wa ramadhama za wangu kunachojo hena ngozi fanye yokakaboro juzi fanya umenye wala walo vala yabo ngoishi mjini yabo ngoyama anikunujo kama ngao msiruni yokao msiruni hula kabatsi dhamana ulangabo miri ulangabo zinyama eni mrakaza hengwendo salamu alama mtukufu ila minkesa yabo ladimari rongozana ndo kana baraka bawo myeshiriwana ho ni mri afanyao garifanya manga sumsiruni mrugo fanyoso anzao baiwa na madhamana wa miji wanarume miji waleje sasa rongo garikubaliwe system kama kasimsiruni keni mrafanyezo anzao lende ambe hula yafanye mkataba hula walende arange mrume richojo la halanda hubi ambale ajo mjini maudu problemu ije jiri bala indenye wo mji lewo ye mwanamme wala ya juhende mahala yendende ambe wo mji ula wo jao wakama no hale heini mruba lo anja mjini wanu kontrole umji ula uzisa ye mwanadamu yeje ye hazalwani ido ye hapu handahu ye malezi ya heyoje ili shila shaho mji shisipuhe shalunga mndonge mru bari mrola bala gari am persabala mjulol ndebala patina utundi mrola jabala daba birum kiswa umjibu upuhasheo problemu zijiri yani savidir mnugu jini ko nafasia hamanga mnyeshi haruma msiru mfanyizo nanzao na bana kubana kanisa samdo ya lumjini yabongela dimumda stehi wanrolo mjijubala yokeni samdo lumjini yabongo do abali titri ya mji siparo kama nusikuotamba wabiri kisoban silamba mrativumbwe mji botole mzea haban ambalo kero kiri bano hini mru ya zalobo mji juhanyu lazima sibishiwa no mji no haki yo haki kutimsiruni shako haruma mji uzalwa ni mji
ulelwa ni mji kabati mji watuha una mji heni mji watuha wana mji savedir wana wa mji walangu alelwa uno mji yabo kunojo wensha rumo mji ula ufanyezo wanzao lazima uende o mji lazima ustehi o mji ula shakuno chojo walengo wensha rumo mji uno utuhende hende mna wanzao hamamrulu msiruni nadema hele kauluka yani mwanadamu uyenshi mjini dena wantu yeurongozi wokana kunachojo fanya hamanga we msiruni kunachojo hima banunyawe kunachojo hima banude mji wa wantu kunacho kanga uharma mji lazima ustehi mji wa hao yokana heni rongo juzi fanya banungizombi gojo nasibishwa no mji yabopo mji wa hosheo yoke nacho kirendo mna hiyo yende mane kao mrungu eleokana alizerongozira tsonga zijendao mrungu ndo afanya mikataba hende hula hende hasinye harenge michango ya mapesa ya femilio ujisha mrambo kana she safara haho kale umrede hasinye harenge shabala maudu se hijamra tular mrezo sosio basi ngojo mbo kana weima na mala ni fulani bwiti eno yo dumruba no deli zambao ulimbwiti la renga mapesa mwana mala ni fulani bwiti yabo mjingo tuloko hali yawe kale umru manada mwanzo harenge decision zo kanga mfanyo maisha ya roheli na nzao ya mtu kakamu mjini hula mrada kumsiruni ukaho msiruni zembe ne zembuzi ne miri kwa kukavwa maana hizo jofanya shazile kanga uhumu mji wa haho na demambra ste yode mana baukana banu mungu ni mwema maisha ya loma zero ri aminio ke maisha ga umaziro yumbangar aminio kabatijo jerhada ibanu bari mimi ngamshangirwezi njana mbeze ngongizo nziro agizo njema maisha ga umaziro ngamkubale babiyo maisha katsimangu yawela nzinele oke maisha katsimangu ngabo wanukotsa na ngondua kaza ujiro harumala maisha ka uko maziro na ndizo na mabiani de michango ya babo na babo no mwanamshe mzima ngaruma michango miraru yabo mchango mzima wo 10 million yabo alunga abo ngo 2 million ou 3 million bala ya la mabubu ya la chao unumchango wa chao bashakawe akansibanu wanadamu kwa tu hisi kwa tu na ka eban ngamnanja ruma michango ma miti zalwani dobi enga midendrini enga mjorenga dahubi na mutsuku sudi ya mjimzima yohadi sikaunge turunaru mwenzi wondu wana wahenga zija ihadisiyonge jiro harumo wana wahenga zija mratujo delewa na hii yohadi sikaunge turunaru mwenga zija kasivanu karoneo magari hamarodo ashengere mpira wanashatu kwa magari wende imo leo ngasinda hubini leo ngasinda hubini leo ngasinda hubini hamitangwe ikau kwa tina saleri mbabahanu kwa tujo kwa jukwa ngadababi shaula utante na mnanje wa msango nswe dimiri jukwa tsaha ndremo banu tsaha yabo ngabo wakati kao ndugo do paranda hivi ngabo wakati kao msango kona hwenda ngabo wakati kao yani yabo ezilindwa yabo ajali joladimu emiji ilona madhamana wa parondu wanu wambeka na tijao wotido mwendo waladimu mwende babanga nyanga mnyesho haru mwamiji karujoze na fasi za hanyu karujohe na mna mweshio unjini wanyu bangu hanyu ngabo watulolwa ngabo walolwe kao bengo mlolwa sheila nafasi yokamkangie mihima miziro hamanda inu kamna wishinda gela dimoja shayi zuzo tipia zirantiwa emijinge dijendao wenge watukufu umudungo mziro ekalite yokalale umwana mme mjirono mwana mche yotsiyamba yono kangarunga o mwendo huo rikayaru mwendo amanduo lazima reshezano kangarujoka ni mwanadamu gulindwa maudo kaburini endambe zo arenda wanasha hatu mlo maore wanasha hatu mlo bonze mlo faransa na imo na mremyezi Mungu njokanaze ngo mzifanya ubanvu ya hanyu mwendo mwemili ya wantu ikawa wandu wao wanaume shangwa jirodo kwa wandu washe ngamraho samba ngamlindwa ngamjuru ngamjoyibla mdezo hakufu na adeye kat aminoke makauluri amba banu miezi Mungu harabari yambe yawe kangwa juko hawade na kwa jojo wade wa jojo hawala pize wabezo no masula shangara juziya leo mnati jambo kana abanu ngabo sharia shavati wamenezo na hamba tozia utsendewa kawe naye ngwanzo utilo aruma pibu we naye tozia salam Abdullah Ismail ngamutukuzo banulio salam mwanamsho hangu mansia Salim Bintam zia utsendo banwaliyo
maudu gocho ufabo mwanamme ajirodo kana mwanamshe mwanamshe ajirode ke mwanamme kautsanganya hawe naye ngawe hama dae katso fabala ni namna Mwenyezi Mungu ajurenga ye daraja ya himaitila ufubala we naye ya Mungu Muhammad mrola unge na laele kangaro nawo kamdo mwe aladhi murudunge yabakarno parubadili marongo harumwensi inu kinyume awensi timbizange ndao karizia za ngozinu ikadwa bili tinjia harumwembi hima miziro yoka vanatari juko dombe akanar juko njiar madaraja kisirikali shay daraja uyo ya hemiji daraja uyo hana shahatu waibali ya haruma omwendo ruona warumwensi inu wakamunsi mwendo swasara paruona rajara uparisaba sayinu wahimitsa ngoshuna majana mangavi ngaro wonaweze ajali oni mana zambao na singara aminokana ngari jore chaibano hakaru karsuo mbedu wa hiyo shangaru jokae ladhima holionde lana ndala maisha yaona arumensinu kam aminukana ze directa manayi ya huzo problem nziro zamalizo ngara aminoka ngari joparo reje ivanu jira beri zinuri paro zamba nge Allah mruka jangalia yangalima yashahe yaonena mna humwendo wae yaonena nafasi yake ngera donja madaraja nzura madazinu bazinu ngari zambao warwaro wa Faransa shawro wa Faransa uongo alipo saleri wongo kange famsali kujoliwa wongo ono bana jorenge mapesa la kafu wongo ono chao ndularo mensinu uchona saleri babahanu wondo achitar madaraja nziro maudu mraja ilo na hibu avo emijatu zango zina zikontrole ritundeze ngozinu rahaza ajalize jaja salam watukufu ngamjawar madamu iso ni rohi dukaya uskwalelo hunu mimi sifanya muhimu ni vira harumale dahula kwezepu ninaone le dahula kwezepu yani securite civil ikaongi obanu hauka umro wanjia wende mwana taubarini wende mria wambaho nziani wende aina ngozo tsipia silobanu za ajali wa roho ndao baadhi ya wandu hao mime msozamba meondo daho ni nadisahazi ngabo baadhi ya wandu ya watimizima 12 esaleri dela wiyo kwa tina statu kwa tina hata barongo kawo yotsi pia sanza mimi ni hezele jila hangu warume sirikali yuka gar aminio kensiru insinsi ya baya insinsi ya mashaka sushida rikabanu hata kabja poro jiri wala wansi wonze wajamba kwa riwao kari chaporo karma gerisho toka wana mishikili wa hatu wala wamba jao wala kwa tuanza zila udafuri za mnabwe ritamba so wala rijama zeka militari za hatu ebenge mimi ngamorokana ya sirikali sipari sababu ya makaulu menje wanaama ikaungu wanshorme lela wala kwezepu ngwaoperewa ziye hazi watawendezao na singa rujoka wandu wawe dofurize hazinu watawendezao yoti dokanahe ni mwanadamu kangarujojo ambo kanaina watawenza mga tushori ngando jina gar aminokana wenchi walovala wabira na information yoka mwanadamu johu wahonziani mwanadamu johu wahonziani ngwaoneze tartibu za humjusa mwanadamu joda afumbame ngwaoneze tartibu za umeta pelesi mwanadamu jo kane moraji kwa jojo ene mna wezia mwanadamu aninga monongozi njikao wasomesiwa waparse information ngwa ubala kwa fanyao haziyo ngari joka na wakati yoka hamaleo sende hapo wamundri kwa tina maji ya hunwa kwa tina maji ya ukawa pembenru wale shabu ngwaru wakwenda wamiye maji mahala wajewa pembenru ya ala kule hali yotsi haki rijo pare daula hatu bezora nzao garanzi zao lewe madhomana hatu wadovu mbulando izora nzao garanzao ze hazizinu zifanyiwa haunro izora nzao garanzao ze hazizinu zikena surwa ya hayo izora nzao garanzao nyanyasi kaundu astahimilia wahimabanu hawani ya ekomori hauhifadhu wa zaza hatu hauhifadhu mabani hatu hauhifadhu wa baba hatu yani rudua tangu wazimane sirikali wadoji santokana ngoharuma ubelili wando arumentiru karna ujuala kule hali erdera wani wanada muhamada wanuikao wakansi juma ukaya aba halizamba unga wandu walalaya timiza 15-20 arujujo kabo njiri kwa bonga balole gari wende rendoro ndemramandu wakachona mamajia hanwa yabu ujofanya hanzi ya heje rendero ndemramandu onguli banaliziwi shenda
nanga wandu wakati maidara mtujwa da hubini wakati waliwa usaleri mkuhano wadamu wao nodu alewe yabo hauhifadhi wanakomori yabole wari jone serikali ukanazinu inuno ngwero muhimu harumwensi inu yahema kafayanu mro amjose nyumba za hatu nyumba za kata leo wandu lona wanyanyasi kwa washindi ngwale wao ngwalalomo bareni leo jo problem hizi njinga leo mrende barini ketuko sanga mwisho mrende barini habo ende haya melike jaja wanadamu wangu kwa wakati watsanganya hawa ndi watubu barini ho au time wanadamu wengeri cho pare serikali wanyanyasi wano mare shawiri wakine courage wonde basale watwenjezi ziwa yukana leo mwanadamu yendala wabachi yaja ulo konsepu yabo ulibaralizu ushenda na nyumba moro naba hakete msini mwanalizu izitano ya mwanadamu wange mrindi baadhi ya hao wanimili ya wanambo kana namna hinu zerungweli rizonangu anatochililare zatu na yuweke na utoshekele wachilila wandeza orudama ngatorenga wandu aurenge majeshi ndo akebala ngaladimo information ngaladimo nja na miga mwami no kale system ndiyo wanu roha warengwa wano jina wajabo watu ndio ndiwe nzao si haki hema stehi yangu mina nyi serikali ikawa tinga mibano hauhimani sutene serikali yenu hauhimani ni shangiriye zenjema za mwa daula si haki ala kulali msuzu wana njema ukana wanadamu amanda wala rijoka kama wanaama wala lao ya baba sayun wajujiri problem kwa njemro yao yodoro kanale kamyoka sina maji tsende yabo leo wedoro kana hata maji kwa jaka na wewe na sika sina madhama nao maji kwa jaka nayo baadhi hawa kaza wapemba hiru kwa jaka na maji ya upamba hiru si wono warenge ngaria wakauro hande warenge maji waje wahetsi tuzisema jiala walarka naramie bali hoda wami ya madhama na walona wewe kwa jajua ya ukabale wa Qur'an hata kwa jaju ukabala kole watewa robe maji kwa jaju wakansi mobiro kwa jaju ukabala hata wala ekipilo bala wakaunda wa renge gari wamie maji mahala wajewa pemberu wale wanwe wa ele ala kulli hali serikali na kiradi esu alainu basi kartu wakatokarje kama nurondo kama mabangano kasokaro ne rongo mbira mekatsine na zibadili shakari sokari kebanu jerdo rema na mabangano redezana yuzoka zinauri ni kafaida sendea wale otsurana ma wa wakati wanipara oti pia wanaboka ke system de hii garjo furize hazinure zatu kamina tawandu wanabokana rivumweze simu za hatu endari vumweze simu za hatu bati alema garjo da rombo kana eka dirabna yinu na mregezi ushenda ndilibao mregwarwa china mdu aliba bakarno jwari kebanu hatamba maji ya hunwa hauhenda raele rikebanu keba hikumsa karna ujua yawengea mimi nswele ukanale orenge kwa manamana ziyo rinike wanura saleri za 250,000 na 600,000 wake wanura walibazusha neno wajukujwa boma siweshe mria yangamia wende wangamea na boyenge na nyumba moro ni walibazuzi tsanwenda libazushenda gena familo haumpa jinwa mlidao gena familo mitsame huli mlidao gena mrumshia gena mwana la kuli hali serikali suala yinu na riretsi stambla riretsi namna kama malori kama karsuona relokaze maliza serikali gena dimori fikiri handani de kozepo ukana minswele ukana karjujar dojare re rambokana vanu gendarme nguli wamenji sikarjana kodo leo polisi karjana problem polisi ngo yabo ngaminukana ngwajula la mfumo yabo ratipatino kawajuha yabweka leo wajuha umwitsi yabo haragema wala wekipu watoto ile au wararu yabo wedwarenge mrombe ko polisi shagara abinoke kwezepu yoni wakatinge rohao leo mwana hapa shetana juzi banu tsokabanu itana banu gabo mru yabo wakamwa nabo mwanamsha yabo katsone yakaya yabarika wako pare kwezepu aje waje warande jabata we mwana were ngwa wandwa parsibala ngo makani na indini wamrenge balombe na rongozi njiko kwezepu ngazifanyao yabale wati na ujuwa leo nderawo ni wanyanyasi wambe rogwa madizona minga mwanzo yensi ni seiruku nsizambe umuhima mziro huo ya serikali mwangale kwezepu na kerad wananyasi wala wafanywa hazipanda mwana wanyasi wala walalao vala wafanya msundraru na kwa sondo mijini hao na huwa hive ni jujiri wa rohe wanagele gari wa rohe wadiwa huye mwana mkomori so ala hiyo tiono muhimu njeni yambe nsupule fusheo
shaindensi hatu gela vimole wezembi rujoziwo na rizirongo zibadili ritsidwele wanai swando kanga sibatima karishangaro mwe daula baini inde namna ukanale mwanadamu mwanzo mtu inde namna kama mwanadamu ngina mahaba hinsi ya yokalewe kalewe tijatso no mabani hao na wanashe wangu na wahu wangu waluharu mahazi ya kiserikali wasufreo bali wendo hata wambaga rujurati hazinu kakwelinga mina mahaba hinsinu lazima nshemeze waunde mabadili nisi ndo aloba wafanywa siasa mafoto yukanga mwaminu kanabanu leo ngamba nduloba wanu wafanywa siasa mafoto haribale wo hanze mwe daula wadorenga mafoto hao bali leo daono secretary generali Fatihu haringe foto dena hachi ya internet yo siasa mafoto nisi harma siasa mafoto gasi banu gajale mwanama Mustafa Bakiri Jamal lenge banu amsomnikani mfano manada Muhammad ikawa za direkta na kuzifanya harmenti ya Faransa na kurenga riski harmenti ya Faransa nehimane na mabani hangu na waruko rika kontrobani Mustafa ni wakati rikensiri hadisi rishangirie yende hata ya rensi hazia hahe ya kuifanya angalimu rubisheno wana ya rensi hazia hahe ya jarumenti inu ya jaka makampanyi banu wende mbio banu hata serikali nuikensi ya junre garumenti inu hata pakadabaha ukaharansi haziyahe haudunga hauhunga nyeze fikira zae na mweda uli mwanada mamandu wonke banu yasoma ya joshinda maudu ya rengwabe bengwa sijinda huu yafanye hazo kamba sadoereka konsuili ka konseye yasoma ulaneze diplomu zae ulobanu iyabu gichuka leorida zeche utimrufanyo siasa mafoto shomri yasoma ukubaluka mwanzo mweda ula na wenji na rilamuhe rijuwe rangalie mrukungu ngukubale mweda ula homonenia na fikira na chau risanganye bazimaru ndetsi inu rirensi wana rogo tsawala ukana mpaka protokoli paka mrede yao ne wola paka nde na wone wola rangu ngene wone mru fulani zerugo zizo tipi nganyamaze krazinu kamzionao simpaka kele mru kwanza wone mru fulani nde na doru mawanu kama zonone wala haundo fanya siasa mafoto ndo parsa waziri fulani ranga foto ne jamani ne tiogono sukana siwono waziri fulani banu chau no gasarumeti nunga rjoha baze kweli sikarti banu hana rogo kifitina mrache banu jalo menya wanyanya na ujono soka banu minde mwanzo mwaida ula banu partina jauna jao banu raili mwaida ula sakansi insi rogo kamra jalo rebela parti inti rogo mrache jalo rebela parti banu raili hasara ngeda ula ya wale ulo kontro ya hahe ere umanzo wanwongo na hakiwa tsakanyi herundensi inu leo nsiru kwa kabla jado jiremo kainde parti ya hangu panumi muchwa mru fulani directeur French nanga foto minae yo siasa ya mafiti ichona tamana pengine lazima rongo sana ndo karbaraka lazima rambilane zingo ziru bulare matso bagana zorle kezenzi kartsar masambla banu kartso karjar mensinur kama sambla karma pato kam bende parti hangu ngaba amijao banu chao na muhadazi mrache bana jado menya wanyanya yone bana kauranzina jamwensinu njade place nenda biro mamnu ikaka mjuka banzi ya wandu wa mongo stone mwenda ula ya mwende mu biro wajinika no tanla mu ka wondo ona bana no menya nyanyao yitside shani baba salamu maram shoham shekale uga mzuri tsidombila na zekweli banga walona zilimena kufuru kabati mtu jomshangaza mrubana kabati jomana jashangaza mrubana kufuru haumba jomana ba karanzole kezetsi abolo kezetsi na remane matso rambilanize kweli ronoba walo foti rambe ronoba walo nche bari zambe ribadini shakano jwari jerkense namna hinu rido fangla na assemblée namna hinu no sideheli sijao sidelam denu hata adokar baraka wala kartsar manogozo karjer kensi baro dokar manogozo mabangano yetsire juko badili baro warume tsinu tukambra tado jeshida na wandu bana ando jare shida na bana no sidelam nayi
wenge otu kufahanyu yon mlone daula Komori karumbo Mungu kele kaulu lilumlishia haraka wanyanyasi walorme kwa zepu kar aminio barona uzi haziwazifanyao wanu hamanda wanu wahubiriwa au tulwa mvu ila namna ya humfanyo hazi wa hao watundwa ila namna ikawa wanadamu wa madongo ndoranzi kutasi watundwa kango nrumba majiwano wangalwana saleri ya hao yokana leo mdulo na saleri ya ziwishenda uyeshi moroni wakana ushidare fia uonguli ndwano hao uongwanzo ule mbango ya vai uonge na mnamwa na yanzo mwangalie ala kule hali umwe natoka na zui 20 au na zui 15 umwe na mwezi uzisana libenyu baba kina zui 10 mzingamani shazi wishenda 45,000 sidene mdaino yo wanambia yo kabadhi hawa tawanambia ni vumbezi simu za hao kango opre wavulize hazi wenzao awela dhimba siwasari shebeheze ukangarujo kana ngawe mzazi ujo garujo lalama nurishemro wanjiri yabo kam aminukana kama tindujo korenga telefoni ya pare gendarmerie au ya pare polisi chabu mujorege telefoni ya pare ko zepu ukana mje mzime yabondo mada wao madhamana na mtunde makamio ngao mema ngao maji o wanadamu wakalansiza makamio yanu o wanadamu wakalansiza zambilansi zinu onrumendu wali onrumba majiwano engwajoka zemvuzo jo wadungele kamionino kangarujo kada yawende bashakari yesho banu dezeta muizo mro ya fobarini rialewa la lutiani aramino kana ni wakati wanro ujuha wa hafidhiha hazamanizo wengi watu fakomon njaja banu njarungwa nai indule haki ya hangu mimi kadotso bilizwesha kahamba shamimi muhamba izo mimi nono masula watinodea watinolapiza izo ni aminu harume akili yangu ne shefu basha hangu ilini ni aminu kabesenga wajuka mabadilio harume tsiyo amu aminu kana imakauluna kamba banu yanude mahaba hangu nensinu yande mahaba hangu nensinu shansi makani kensi banu njendo shidana na wangu ne jamanu ne furana na hoi ne jamanu nangana na mru yoro masula hayanzu ende mujojo hundea wanzo lapiza mujojo lapiza wanzo nifanya komentari mujojo nifanya komentari shayu inu ekatifikiri ngamjohamba yomra keswiri inu ekatifikiri bazimene akila hangu mjohamba watu damu ngamjohamba ilizibadili ngamjohamba ilinzi courage ngamjosaidia muheda ula kafanya romo njema amadizo ka umsaidia bana amade ko ndoko misa zamria mpwesheo misa zamria mde shami hanza mria mwambie yokazango zinga zendona ili yabadili hamaste au aminu kawaimba baba wana weidhamana weide dhamana hitsinu yabakarna ujua leo yarendwa kangala majaya mrajebano ya jemde mrajebano ya jampwesheo kana ukubali shawai uzamba ikanga mwanao mbina mzambe zibadili na mjerike bazima ribadili alhamdulillah ilangashia hahe yokabati mwana mkomuru cho ijua ikalonga mrumio ikalonga ngaba ni kwa dhamana naye yanzwa mtaro mo problem bavyo karna humba nafasi ngarju dunge sheme ya rambia ukaendensia hatu ene mruge na haki na risanganyihe na rundensi na risaidie emergence kama amerikana hosaidie emergence lekale ungana bao izefotizi vira warumaensi lekale ungana no madanganya ngari ambao na ushemeza Mwenyezi Mungu ajalie mapoto yakafanyishiha wala wensi balambalo kangara aminoka ne mana emergence yonsi kao ketina marongo ketina nafasi ganzao wala wensi ije wangarie ili wasaidie wajuse wabasa wensi hiyo yede hili siwasare lewao kama aminuka kabati tafsiri njuma hiyo wenge Mwenyezi Mungu ajalie zensi zirelewe zijezirangarie obalo tabu ya maji runde wandu si ije angarie irijusize obalo tabu ya mwenje runde wandu wajiwarangarie irijuse mwenje obalo tabu ya dima runde wandu na ulozi yensi iundeze nafasi irespire irilawe haruma zitabu ikaongizo harumensini yende namna suasare lewao yende namna suasare lewao kana ye communication iladhimu kenamna yinu shatino gozokana leonje ni boso manama na mbega mjweza hao na mbega muaminukana kabati manadamu chona pase wambeza hangu michujo wambeza hao shanga muaminukana directe za namna hiyo kazi tunike raia faida
izo katsunikera ya faida hata asulani lobangano wanadamu mndu alabandu yajibiwa utsona nzake sadotseha yona rashida dao yotile system ya hatu harombo Mungu yari hauli yesonsi pia rike haruma mwendo udungana ribadili ruonezi risao ruonezi lao ezendao nro ruoneva manafanya nro rimnike courage ruoneva mana ufanyo na hii rambo kana tijao kendensi hatu wengi watu kufa komod karjo huna na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.